gosti, dobar dan i dobrodošli. Jesen je u zraku, dočekali smo prve kišne kapi, a s njima su u City Centeru stigle nove jesensko-zimske kolekcije. Zato smo za vas ovdje prisutne pripremili pravu modnu poslasticu. Mislim da su zaslužili da ih još jednom nagradite velikim pljeskom. Naše City Centeru, male manekene izveli s razmjera antologije, bez imalo vreme.